Omushaija ogu orikutebereza ubwoko bari mu myaka 35 y'obukuru abatura bashanga omubiri gwe gurikuzerera hagati y'omugyera rwizi oba babagire kombera oburo. Ajya turyaho ino muntu wabanza kunuya no shayize kombera omusiri gwe yakugira ati yareba omuntu omizi mbadde ndi waka omutuuze omu nankubira essimu nangamba defense yanguwa ojje wano wansi wano ku luzzi waliwo omulamu. Abatura bo ku rugo mu kashanyarazi nibagamba ngu bino kwerarikirira kw'amaani ahabwa obushuma hamwe n'obwinazi obweyongiire omu kicweka kyabo. aha abashayi wanazaho omu new village hariho abashuma bingi noyija bakaruga kutemeraho omuntu so ntwenda obuhwezi bwingi tetumanya omulambo gye guvudde oba muntu waawa so kanaffe tulinze poliisi ejje egujjemu twetegereze tulabe omuntu oyo oba tumumanyi. Polisi nayo nogigambira tekoreka no kwija tekoreka kuyamba abantu. Polisi tuyambe na hati twarebera ogwo muntu omumizi twatere esimu nati tubakishikireho. Abatura na polisi tibabasa kumanya omubiri gw'omushaija ogu bitu nateberezebwa okuba yisirwe deero nabwanyuma omubiri gwe bakagunaga omu mugyera rwizi. Twenda kumanya ekimwisire niki abokuba nyoku namureeba nk'omuntu nareeba ogwo muntu bamwisire bayiza bakolaki bamunaga omuntu ogu turi kumumanya baitu orwizi ruhitirire gumana rwita abantu sayo n'abantu nibaguma nibagwamu so tukubiriza abantu bareke gumana bazandira rwizi. Polisi tabasa kugamba nitwa hanshonga egi niyo yiha omubiri gw'omushaija ogwo mu mizi ekagutwara omu kabafahirwa riri ryambarra refaro obwo kucondoza hamwe na okuronda abanyabuzaare bekuru kugyenda omu maisho. Ahabwa TV West ndi Elias Ritugusa.